Ngoku siziva si-happy ngoba ke banevele vela, kodwa ke asikoneliseki ngoba manje ngoku ibala kuprosponwa kuvela kuphinde kuvela ukutsha manje. Kodwa ke sisasabele le ndithi umthetho sisathi mawuhambe indima yawo, ngoba esifunayo umthetho awuhambe indima yawo. Thina siyifemeli akho bani besimchuzile sathi ngubani, yena uzivelele namanje sathi umthetho mawuhambe ke indima yawo. Kodwa eyona siyifisayo noba ngubani ongumbulali, into esifisayo nje umthetho ungadedeli, usebenze ngendlela ofanele usebenze ngayo. Khona lo siyambona umfana uyavela, sizwile ke neenkulumo zakhe bezikhuluma yesterday. Watsho ukuthi uvune witness yakhe, namhlanje besithi izovela ke, kodwa ke manje siyabuya siye ekhaya. Asikho happy ngoba sithi namhlanje kukhona esakufumana okuphelele, kodwa ke umthetho asinawufosta, kodwa yanga ngethu yonke into ingaclean, yonke into ngethu ingaclean. Kodwa into esifisayo noba ngubani, noba ngowesifazana noba ngowesilisa oye yena wabonakala inguye owenza ubugebengu, ngase ke urhulumente angadedeli apha athathe izikhiya lahle emfuleni, angaze aphinde lo muntu abe khona kumphakathi lo uyazatholakala uba nguye. Enkosi. Tata, izolo ukhona ecourt uvile xa kuthetha ukuba lo bhuti ethetha ukuba yena wayeseDaveyton waphindela i-Durban, wahlala nomngane wakhe all night. Nina yakho testimony yakhe izolo imphethe kanjani ifemani into bekathetha into ezifana nabo-DNA namakhamera into ezinjani? Yona ngohlobo endimamele ngayo mna andonelisekanga nje kwinkulumo yakhe, ngoba kuhambe kungahlangani. Unenkulumo aye wayikhuluma wathi ekuseni ifikile ingane yamtshela ngeSunday, yamtshela ukuba hayi ngathi kunomuntu otshonile, yena akange loo nto ayinakelele. Yaphinda yabuya okwesibini futhi yamtshela nalapho akanganakelele. So nesikhathi asikhulumayo sakhe saseDaveyton wahlangana nabangane kwenza konke akwenza kwakhe, uyakhuluma kodwa mna mangimlalele ngokwami ngimzwa nje ukuthi hayi la elwimi lakhe ndinosuke ngithi ngenye isikhathi noba kukhona ingathi abanye abantu abamfakayo omunye umoya othize, ngoba ikhona umuntu umzwa ukuthi ukhuluma into ayiphilayo, ukhona umuntu umzwa ukuthi ukhuluma into ayilalele komunye umuntu. Ngicabanga ukuthi yona siyifumene izolo, but ke nayo kange sihluthe inkulumo yakhe, asihluthanga. Tata, niyamazi uPinki? Cha, uPinki ngiyambona nje namhlanje, ngiyambona uPinki, umuntu engimaziyo mina ngulo mfana, ngiyamazi ngalo mfana. Nina xa niva ukuba uPinki bekuzotestify namhlanje naphatha kanjani? Beni-expecteni uba uPinki uzotestify? Hayi, ayikho into esinothi thina besiyazi ukuthi uPinki uzokhuluma athini. So besawuzwa namhlanje uPinki uba ebezawukhuluma uPinki yena athini. Sayithi uPinki ebezawukhuluma naye athi naye uyazimandakanya nokubulala okanye uzama ukhipha uboyfriend wakhe. Besawuzwa namhlanje ngoba thi besasuspectanga nto kuPinki, nakumntu besasuspectanga nto ngoba umntu sithi ibingumntu womphakathi ebesisithi naye ungumntu woprotector umphakathi. So siye sethuka kakhulu bakuvele yena muntu ulapha kumphakathi. So noPinki ke lo uqhambukayo sithi uboyfriend wakhe witness yakhe naye uyasethusa ngoba uPinki naye kumphakathi, kodwa hanga ulukhona yena lapha leli khona angaveza nabanye. Iyabonakala uba basezawuvela abantu basebaningi, hanga ulukhona ngabaveza abantu abaye bona bamkhupha umphefumulo. Ulukhona azilwele futhi ngendlela adlwela ngayo ngaphezu komthetho, ancedise nomuntu ozophatha icala lakhe amnike amandla. Tata, so nithi anikholwa ukuthi yenze umuntu oyi-one? Andinawuthi mna ndiyakholwa, ndingathi andikholwa ngoba into engapho nditsho khona akekho umuntu onobamba umuntu oyedwa. Umuntu angeke umbambe uyedwa, umuntu ufana nemvu. Imvu angeke uyihlabe uyiwedwa, kuba khona umlekeleli wakho. So yithi loo nto leyo abalekeleli bangakhona, abalekeleli bangabikho, kodwa umuntu esimfuna ekugcineni nguyena muntu ukhupha umphefumulo.